Roxy is nou al so oud. Sy piepie haar bed nat, sy sukkel om te loop. En ek dink dis haar tyd. Shame. So ek wys haar, sy's al baie oud. So ek dink dis haar tyd. Ons het vir Roxy gaan haal destyds by Wetnose. Daar in Bronkhorstspruit iewers daar. En sy was 'n goeie 15 jaar deel van ons lewe. Hier's 'n springbok by pad langs en ons kyk vroue rugby. Hello. And where that ice pack is shows me exactly that Kimi Sakawe lined up and got it. I think they might get a little check there. It was quite high. I don't think there was any head contact. Is the foto for video? It's a video. Ja. Daar zijn. Woehoe! Hier is 'n springbok by pad langs. Stap bietjie weg van die pad langs teken af. Daar's hy. Sy ry aan Malibu en Appleton.